match week 2 no not as a prayer of the week and so metima to abano e de ma Jaro Poniha na ke so no so mo matotiam wa abrom ne Man City boy abrante football pija bo ni ajade etete Man City players na ke so mu ye no omo no matoma no match week 2 no English Premier League Jao Poniha na ke se on so timanya sa aboso bodi we na wuram sisi ari o Messi ni ajade no na ke se 3-1 o mutim nya mo she Orlando City no na ke se ne stars no so wo so nya no onyini en so na ke se stars no ke so guso on so etimi ebon homodin obo 90 minutes obo 2 goals na ke se 82% pass accuracy, 77 touches, 75% long passes accuracy, 100% tackles won, 4 out of 6 duel wins, and I face 9.1 match rating. Not just a Leo Messi, only not just a Senna Augusto, like I said, on also 8 progressive economy. Happy birthday to Caesar Aspiriqueta Tanko. Not just a social Mosisia, 508 appearances, 17 goals. 56 assists. Not a social media Premier League, Onyamienu, FA Cup bako, EFL so air bako, Champions League bako, 2 Europa League, 1 Super Cup, Club World Cup air bako, and Onya, Chelsea Player of the Year, and also almost be answer Otimina bako. Now the attention say Christopher Nkunku, like I also say yes, and about AC Milan say. Olusia AC Milan a permanent deal. Also bako not just say we so need some but I tell you for AC Milan ready. 30 to 40 million euros. Mumetia says go away. Namofas Abrante Feno. Like I say, we so no in Kuku Nakasamoso intimate and Faninko. Sergio Busquets nature Musa on our Henimusanka Osman Dembele and Subetma Jabarondo. So you know, Chelsea say no, or once a season you know, season 2024-2025 no, like I said, Dembele and so etimi born homoding and also Chelsea is saying the Bassa campus, period Binya also Anya and Wanga on our show Musa Wom Cockatobano and a decided we need some Sergio Busquets and so Eddie Tuja. Fulham and so negotiation yakwa so much as ya omone Samuel Chukwueze and so did in commerce Tabran to bet my fun of AC Milan say we so to my encoso they say no our team ni me say ombeti makasana kase bibia and so to my progress say so we mushi sia na Leo Messi for Inter Miami no not just say the stars and so was 87 goals plus assists in 71 games, 6 free kicks, 2 penalties and if you win 2 trophies or Cristiano Ronaldo for earners and so say no 119 goals plus assists, 112 games, 6 free kicks, 27 penalties, trophy no nya ba kokora enso ho. Na the chance me last round and be 2 January say minia ODIASEMPA enso na chance so dey fi sema ba no. Say the chance say Champions League no master say no bibia enso enkoso say Port wine na teams enso ho nie Port wine no PSG, Real Madrid, Man City, Bayern, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona, Porto, Arsenal, Leverkusen, Atletico, Benfica, Atlanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Yanko Portrait Honor, Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia for 20 years. Asemu, we dey bedding. Ebe de me anam kan so me sa me be ontra ho na eja teams no moro sa na chese bibia. Okay, yeah the efisam na air to also den e wa Mansanda Rose Katakyie 90.9 FM na ye sha se afri CAF e ho sensem ene nyoma e koso e wo CAF aso e ya ma football no e say CAF e na adwen se obepigem na waboa ama man football no edu standard and mema no so de no e ko we ena nhyehyɛ ya ode tudwa no se nyame ya adoma women's AFCON na 12 countries pen na ebo no so mu pegem e de akọ 16 teams a che say next edition e be koso no 16 teams am the 4 countries nations aba ka ho a che say e be boa ama bibia akoso ho no we ene nhyehyɛ ya CAF e de afa no de be tudwa say U17 women's AFCON no so nyame ya be sha say 2026 year day enemy and U17 women's AFCON no ebesha na U20 no so ebesha ase on be launch no 2027 we ene nhyehyɛ ya CAF for eye e de apeja ema football e wo Africa han match say e ya asem da ababeto ye nyina yanim e wa hanom na yewrem e wo nsem fufuro mu a we ene yebusa communication director of Ghana Football Association or the to just say Lagos cities no say o ma ba beto 11 wonders enti
you know the ownership no asesa ama 11 wonders no ye hu mo e wo league ni bi edi no ebe Legon Cities a obi a obeti Legon Cities mo onye na adwen se omakọ relegation o masan ba na emom change of ownership asesa e wo 11 wonders aso ya we ene nsema free you know so ye abeka yensa ene anope na women's Champions League no zombie no e koso den e koso den e wo hon enra Ghana police ladies musi Ghana na ewo wafu zombie no no musi aka omne Sam Nelly club no e de hye so no ko wi ase no na police ladies atwa mo kamiensa omo entimi omo timi atimu ba ku Grace enima e hye ba ku Sara Nyakon na Dibora afiri ye omo na hye sa 3 goals no e de ma police ladies on ma e man e cook after so mu lose omo first game no omo kon e de ko omo nim e wona e mu wie no man of the match no e ko ma baba wa ye fe no Sara women's of the match no e ko ma baba wa ye fe Sara Nyakon te sana ne modern no na e ko enim papa on mo to yire no ho e to atena ba ko e won match se na ba no ne modern no e wo soro on na gi women of the match no e di si ne na so e wo na wie na coach Yusuf Basigi wode nsem bi etu dwa no se hwe omo first match na ankoye etu okoye nsakaye ba ku mienu miensa e wo team eye 5 changes eno ena boa amasa results ya eno omutimi she tre no ababe to omani mon ma we ene nsem coach Basigi e de etu dwa after the game no e wo hon ma we nsem afi women's Champions League na so ye abeka yensa ewo honoma we ni nsem ewo mo aso ni erem ewo Ghana Premier League hon nsem a TV right hon nsem no ye da beto manim dada say GF no ene Adisa production assign contract one mo na e ba be telecast on be track games in life e de am obi a enye bia we ni yebu say owura e fe no was ata wono why ESCO member ni bia che say odi djuma o Ghana Football Association na so e fa sa anyamanyama no ono se hwe club bia esi na kan e wo pitch bia enye fe bia so no omo ntwa omo games e che say woni wo ye club na so pese game e be TV so e ma manfo e hwe a wo say wo pitch a wo boso ball no wo ye ne kama na ye green kama na pitch wo gina so na wo ball wo say yes correct pitch na bo na say wo ye team na say o park a wo boso ball no enye correct de na say omo nrem ho no be class bo no mo park na enye ukoduro no say amut game so ama TV so a e ma e honsem no e ye bebre e wo hon ma we ene ensem a efi Ghana Premier League mun sensem ene TV right mun sensem aba be kan yensa ene anope ne rem e wo Asante Kotoko so ya they say so far Asante Kotoko assign 18 new players I say o ma assign hon ma o squad they say akodu 35 35 na aka players makuma enuma on be sign e de aka homa je say Asante Kotoko de every year bia ye sake na ya sa sign ye sake na ya sa sign we ene nsem e free omo aso ye na so far no recruitment o ma isika omo de abram e 7 million Ghana cedis enye ska keto o 7 million Ghana cedis and I say omaje every opem so hon ma mode auto players yi e de agum bebe hon ma je say enye asem keto akrampo e woni ye rem e wo second Esipon Sports Stadium na South Park we na e hon sem no de enye asem keto akwa ma samojan ekoye video ni ade wo hon ma because wono wasi akan wo park ne so a ene wono wasi akan wo Blasters a park ne an wo hodo no che say eye no concern wo hon nenen urem awo second Sports Stadium o che say park no konanim na first na e champion ne ene ma na afufu wo park ne sere ana piem wo park no so no asamoja ya bua ma say park no second Sports Stadium aka stance no kwa na aka say ombe ni ye pitch na nkasa de omo abom homodin ama say Ghana che say pitch konanim power ko second uko social media no so a Katakyie FM TV park na ye ka ho ase obehu the current state of secondary to uko YouTube so no type Katakyie FM TV oba be hu sa pictures nyina hon ma say egusu a enye asem keto akra po hon ma ye bo ma ba so metimi aye better hon ma be ni kwase ye tena ho aka ansa no ma ye na ewie ye no ana asi ya secondary Sports Stadium ya state na be raba bayara na anu mu hon ye betu banim se na park no na enye kura ba say who raba bayara Sports Stadium wo de bra Katakyie FM TV so e wo YouTube a obehu the state of Babayara Sports say park no aye green hon match say Asante Kotoko eni agye papa mni baabi eni Gold Stars omo ni agye pa so omo hwe animu so metimi asi o makan no e ho nto ba hon match say park no aye fe papa Babayara Sports Stadium no aye kama pa agye park ujina so na
dinkeche ne ade a bibia ekoso wo hon man enya asem keto go yewrem ewo ba bia ni Gold Stars aso ya na anu ne kwasi ade ana moje ga ka tofo no ede guam na ntu de abra Katakyie FM TV Katakyie FM TV YouTube behu baba yara sports stadium park no hon match say in fact nkranhye abem papa enye asem keto akwa yewrem wo ba bia ni Gold Stars hon man na Sunday na moje ga ka tofo no som na ohwe omukọ piem ewo baabi ani a chese na Anigyie no na enya asem keto akrampo na ani omani agye because league no omo na editi omo na so na ga ka tofo no so no omaje na koduro no ma supporters no the park the team na ni ma chese Gold Stars bass bay na supporters solo kupa chorodo ento wo chese solo kupa chese etua baabi ani na enya minimo ga be ko ho no na ese ho no de pa na enya asem keto akwa supporters ni agye pa ye red transfer news kakra en sa kan ese ye de esia menyame ba na team ato aso a ye ko Dreams FC o ma sign midfielder ye friend Desmond Tete we free division one side ye friend Tema United ho Abrante se wo rem e wo Dreams FC a oba be si na kan den e de amo na Nations FC so en say kwawe transfer window to bi ani abraje say all since we say Dreams FC winger ye friend Sulemana Sewudu wono ene say wo rem hon man okwakosi na kan e ama Nations FC wo hon matches enya na Gold Stars striker friend Samuel Takumi wono so ga ka top 4 no na share more goals pa o she 2 goals wo 3 games ni mu na modern mono eko ni mana nya na penalties goal and o share wo hon ma enya asem keto akwa na urem wo Visions FC omo striker friend Isakuka omo se omo ne ntimi ento aso biem omo ne som no abawi omo hwe so onkonko petim bi opebi ana onkonko bo hon match say we ene nsema free Visions FC aso ye abeka yensa ene ane ye remo house of focus so omo so omo ne player ye friend Kwabena Boaten omo so omo nso ntimi ni djuma biem onko no nko hwe team ba bi o person de nani kire bia no onko no nko kosi na kan ho mo ntimi ni Kwabena Boaten enye adwuma biem e wo house the last story dey tudwa na ye dey sia manyame ba na team ato so ene anopay e wo house of folk also emre be two manim so ma sign 17-year-old boy na ene enso ma sign 15-year-old boy a ye friend Felix Atoboa Felix Atoboa I say we be si na kan e dey ama house of folk e wo ho no no ye SHS ni uko school ewo Asanteman senior high school Asante Kotoko ntimi amfa no house of folk assign hon ma say wo kwa kudiri djuma sonko e de ama house of folk ewo the coming season 2025-26 we Ghana Premier League man just a league no players star eno omoto no bia sensan shire team said be ya ebeboa ama competition no emu ayedin emu ayefe ewo hon ma we ene nsema eboabo no ofie ewo agudie mu nsem ne ama no ne ne de be so mo na no pen ewo Mansanda Rose Katakyie 90.9 de besi amanyame ba ene ne team ato aso ama nyame ba ye de asi ye ba na yankoso e bagie ani so enti ye mpese e bagie ani so enti ye disi ha na se dwumadi aka na ato aso ye na no pe okay ODIASEMPA me na se why ade pa enti ene ye ya wada enti ye mo boye ho na yenya ne ntentem na afi ye nwuram ne entumi emfa yenye ni say okay right okay right enti yeah live on YouTube no so Katakyie FM TV ya da so kama enti mpacho bra oba no subscribe na wa share ACHIMEDES mai na bibia nso atimi akoso na show no nso atimi enjoy bi na ye nyina ya kan bom ama oman no atimi ayeye na ACHIMEDES boss sani obachie onu aye no akọ mechara mako na mawura nkratam ntentem so why befa konye na machia me sof panyin Reverend Anigyie Fie yo Trinity House of Anointing Chapel Eda Ofori Reverend Ofori at Isaac Anigyie Comfort Mensa okay Saviola Barbering Shop Entrance Fashion Master Prince Kedua Alonso na ofajishi okwa fa taxi rank ho no manya kese omo omuka omo de Katakyie na da Katakyie na da na fa akosia donku asumdwe fast food onso ye heavy na meba eda menu so chiao oh da menu me jene so pa right eda ho Edo Ofori anopay ya tene nka wo show no so ache ya na ofre man ya no pay Edo Ofori right na ye ka
na ya kan de akere edofori ni omo eka ho nyina ma obia tene de ese Katakyiie FM fan club no enche ye meeting no ebe sha ase enti obia nka na koma fanto ne yam enche kra ye meeting no ebe sha ase na bibia atumi akoso kama enti yamma Katakyiie FM fan club members ni no mo a show interest omo eni ye di dwuma ni nyina no se Katakyiie FM fan club no me pa cho enche kra no obete yenka na ye meeting no so be shase enti mo show interest nyina no ye da mu nyina se why ye ni so papa enti se wo pese wo nso o join Katakyiie FM fan club no a obetumi afre number no o frɛ number no a ye de obeka ho na bibia akoyie 0544 79 1504 eno ene ye Katakyiie FM fan club no number 0544 79 15 ena 04 0544 79 15 04 eno eye Katakyiie FM fan club no number enti ofrepa ye do beka ho na bibia atumi akoso ewo eho no mo ye da mu nyina ase with all due respect and with the greatest of respect no ye ni sopa se mutie yen na mo ne yen ya neguso a eko ye ha aye Anigyie Fie ye onema bebrebe ya e de somo ye programs no edoso bebre emudi a opebia no utia na eno so ode aboa yen de ataye chi ebetumi mpo a enkatie yen sa afra no pe ya di kosi se da bia obekoso a etie yen eno ye Katakyiie 90.9 he ane wona ye kwa achiri o ai ye kopa enti omanfo no monkoso anta ye chi ne yenkoso anso nko achiri why na bibia ebe ye fine na no pay se ye show ye any shows nka ya aka bia no pese wo sha eye YouTube no so Katakyie FM TV na wo kwa atwero wudin ene ba bia wo hwe ye free to ase ho na ye bebobo titia twero wudin ene ba bia wo hwe ye free no no wa twero de ato ase wo YouTube no so eye Katakyie FM TV ye social media manager ye nua Eben Ken Eben ode na to media no so kama enti ipacha ukọ a na wo de twero wudin wo like na wo share wi a na wo na bibia atumi akoso fi se se aboa ntakra na mane ye kese na ye amutie de momo ye takra papa mo ye takra papa nti ene sese ye nso ye bomu di mo manfo ni hunu se ampa asemasi tie ye o hye wo ahase yi enti ipacha ukọ YouTube ni sesi a Katakyie FM TV Katakyie ni ye KATAKYIE Katakyie na FM ne de F na M na wo de TV no so asoso se wontumi a wadaroma na ma obi ayi ama why na wotumi subscribe show ne drop ya obenya no wahye live say TV no ye de aba phone so saa na ye no enti ba bia wo bi ena ye exactly 5 years a abante bi a friend of the UN wacheche awards no a ye che no and odi awuku de ba no yo kide ba na update Katakyie platform no mai odi awuku de ba no ma memfa ma no ono akura de ono ne say ni wo adem de wo nka kura wo kan ya no mi ato so say ona bo awuku de na mi de ben o resa ko de ne abamba gbe mu nyina wa ha obeyi abase o ye manfo ho adwumu rap parliament speaker of parliament na bi sa asem na say utimi kan yi na say sen ka mo ye ne fa me ho na so li abai eka o say enene fa 5 years papa say Dr. Okobo so jene de o de silver plate ba de ba same way no eya enye ye shows nkwa ne tena sia ye kan ensem say o ho abon say Eben akoyi na o de ato so ene exactly 5 years o ho an akoyi asemi no o de ato ye yi ne so ye tag no so no de ato media no so asemi bo okra me nkai ento gwa obehu ukọ ya wo se no de abeto and you very throwback ento de oba Katakyie FM TV exactly 5 years 5 years in here
akwanwaye obi refi Ghana ha na hwɛ sɛ akɔde osi ade na wayi ne sei we atie for ka hu ɛsɛ na msi wayi ade ne sei even na ɛde ato yɛ social media isu yi ya nom bloggers yi bɛfa update ne o yɛ nkɔ no obi refi yɛ nkɔ na egida ho obi refi Ghana Dr. UN enti minim sɛ even ɔyɛ ne sei no wɔde ato media no so no ɔde bɛto yɛ tag ne so na wa post mehu ne ntɛm aka ne number no ɔde bɛto yɛ tag yɛ tag no so na ya post wɔ media no so na ɔno ɔbɛkasa ɔno ɔne nam Ghana hampo ɔne nam Ghana na onyame ba wonim wahwɛ na yɛ wurade sɛdeɛ sɛ akɔdeɛ si yɛsere we ɛno ɛyɛ ɔde kɔma ne ba flags anaasɛ deɛ no ɔde kɔma no nomu na wonim sɛ sɛ akɔdeɛ ne ma a ɔmotumi kyii no saa then wayɛ no over years wɔse Dr. Kofi Annan UN award okay ɛti no wɔde yɛyaa nti ɛduru sɛ akɔdeɛ so no okay 5 years to ɛnɛ no ɛduru sɛ akɔdeɛ so na manfoɔ yɛ ma sɛ agenda boy sɛ ɔmɛde ge akoa okay ana obi yɛ kɔhwɛ baabi a wɔgyaa ne na ɛyi no firi yɛ a Dr. UN nya firi yɛ journalist na gum sɛ me abe of a smart kora kwa GB obje sɛ obi agb o and ɛyi nya mama efe GB ɛyi achi GB esane ba fɔ ma sa ɛyi friends mami ana da YouTube no so Katakyie FM TV sa TV3 ni mami Katakyie FM TV3 ni mami ba gift antia TV3 ni sa bre no Belamundi also je ne de aje se wa je ne da so no Speaker of Parliament GB o Abagbabe on GB offense Vice Chancellor of University of Ghana also je ne de akwa de jumo ye nya sankito sa ejuma Dr. UN it's exactly 5 years out it is a do say akwa de so na man for your ma some bed again e wo offense you know so Twitter no so e no mo de again na mo say akwa no kwa wonyi obia okoke university ana se ne brofo no o as wanya UN accent bi out me na sa akwa de no ye so be feature no onwum sa akwa de amfi no oh I see international woni so de so be bonyo ana na wura di nyankopon good dog mu na da kwa o mi refi akwa we akwa se fifi ono ye hwan 50 ono recross ana David black DJ there's one black who's on was a musician on about 50 cent ana who's on sa akwa just that tattoo no na Chris on about then Vera oh I see was about tonga Chris ato omu nyina aka ho this is what they do obi a na kwa de mama efe mu nyina na wo se ayi kwa GB mete ayi honorable makram wa wuku wo ye no afie de ne we me ne bend gina ho no de bai na hwe honorable amwa wuku animu a wutimi se dabi one de nukura ni na be gina ho amwa wuku na o suspect wo mo yes na o suspect wo mo amwa wuku because na one de na Anigyie bia ni nanim because na one wan kasa wo enkwai unse papa no ye smart o sa wuku no wo ye smart guy o ni e gina ho bi sa ohwe award na wutimi se wo pe bi onya ko bebusa se obebusa questions wan ani ade ona bo amwa wuku like ya mo se ye gina ho bi ana odi award ne bai me ne ben kwa sa ye gina ho bi o frɛ ben sisi obeka cha papa ni tirimu ntire yes ono de no je se we mwani age o magege award amwa wuku kwa wan so award no sa me se award no wan so obere bai no so onya woni so onya hwe na se onya ampa ni anu na menu aka no se wanya hwe na dia award papa no papa no wa be you awon ko ye bibi na best na nye best oso ade mu na se oh at a point in time say he was the patron offense Ashanti 47 then ranking carry achievement na kasa it was so award no who say akwa no me say busa pe award what na ko nyamu hwe award ni say sa omo present the chair no say okay no mo dey sit mu so hwe ade no table no so na wa wutinity na doctor one doctor UN then na ono na don't know no bo mo wuku ana it then wo Johnny ako is so smart to the sense
hotels ni bi hold this event. What you come so? Johnny Hughes. Big. I'm for the YouTube no so na hotels be. Ena ben dia go YouTube no so no. And when you forward wa oma award ni bi Dr. UN some 5 years ne. Na guy no way so smart. Yeah. Because some hotels will hold the events. Like we are paying ko emma wa adwin sa. Because big hotels moving pick Alisa Hotel. Big hotels. Emma utirim. So we say ko dem dey say. Hotel ba ko so pan wo Accra. On hold this but obi nim how with me nya sika finance this you know. Now what mo ya na ye mo mu sika nka ho ana. Ana bi nka. We nya sika Anna. Enti philanthropist okay. As a UN for who ne wa dwuma wudi wo mani no mo de anam. Enti bi de ye enyom. Na de no timi gina UN United Nations. Yes sir. Was it Dr. Kofi Annan UN award. It was no say Kofi Annan Foundation. Kofi Annan na. Say Kofi Annan owu. Oh. Say obeye UN Secretary General. Enti was say eyomo no foundation o mate. And on this oda no yes award no dey eboa ama bia ko say no ana akofasa I say no omo ma YouTube ne so no ene ebe ya na wadaro ma waye no yenza kan no first tag no caption no ya na oye ma ye post ni no manfo ni hu binim say dey bloggers no dey ene ombe fa firi ho nso eje be ndey okay yes Abeka okay smart guy enti enche mo so Opese moba Katakyie FM TV ne so ni nyina no be hwe a eben ebe no tag no no de amam why na no so bloggers no mo so manya mo de ho why mo de eno ana mo pe o ba so de subscribe na share my eno ana no kwa na o de nya o de ba fa de akafa kokko ye de o de aduma ni nyina beto so o de ni nyina beto so videos ni bi kura no o de be keka mo why na mo de mo post na mo de mo sa na mo de mo pe ai Eja or you say I amazabo afo obeya amam why 5 years okay Katakyie FM TV ya live also ewo YouTube Katakyie FM TV King Eben odiato so ama obia to 8 me hwe the whole sack pa sack but enya ken sack so anke hu na chi o so ono na ma boys de gay no oji award no posti say opposite to Edda Kofi Annan ase okay say wa boama like we hu we recognize no say okay foundation na recognize watimi aye adwuma bi sa okay eti na boys ne yam adwe say da bi o make ka guy na the award the man no okay ono mu say sa kwa we ke university na radio station bi kura wo ke university won na okotena ho focus okay the focus as a bibisa okotena ye na ono che da ntwa okay but that's all pay sa fame ne ta ne mane manu woni okay and a boys dig you say akwai da bi wonyi obi a oni you and hoko oni hu bebi anti tak de na kwatwetwe mo maka de nyina ye dey e ba say o da koma right reverend right honorable speaker ababa mi agene dey University of Ghana vice chancellor agene dey where ya mama that be songo ni mama ye wurade nyankopon Ada YouTube no so Roman system is agene dey agene dey ana we sa NDC we MP no so me wan po a kicking wa me huna ni mu yie aha ono na any 24 GB o me so na me ka so yo mu nyina jimi 24 GB we yo mu nyina jimi wow okay enti mo amowo ada ayi so nyina no eben e de link no so abawa enti mo de mo ko be free why na ayifo no bloggers ni nyina so mo de mo posti why
mo de sa na mo pay be no so obey adwuma na ma mo kama why obey adwuma ni nyina ama mo na 5 years ni ebe na nya news e wa ha say na I say please good morning to you and the rest of the team. May God bless for good job. Please please tell King Eben for me that I will give him a lewa. And a black and white you answer red there. Okay, he should remind me tomorrow. Okay, I know you're Reverend. I remember I came to for. I saw hey, now Reverend. Baby on now. Alewa na otimi. Baby Reverend. Ai, kokoso. Okay. Enti. All right. And they know why you say. Now I any didn't say ni ade na ade aye. Enti Kid Eben adwuma ni nyina ade amay YouTube no say Katakyie FM TV. Ye wo hono muti yenwa kratanim tawtaw. Ana ebetisima ebe ni say wa nya hwe. Enti aguyari. Ene yenwa kratanim na yenye ni say nti ebape na afi no no so yafa. Ye won komotwetwe no pay bebre wo show ne so. Let's Katakyie say say obeka dia say nyame na hira ye easy I Dr. You and the manager will be a madanase I have my friend now the number na my nyame hira no right menu anache say dia do no wodi my reverend wodi okay na mo wade enti yanya ne sa yanko anyira wodi enti ebra so say people one krata ne bobo so ompe ODIASEMPA nchen ya bobo so tew okay edema na ya the new trust na ehia ase okay I am ODIASEMPA na menu ya odende okay ni odende ni o any odende ni o mini o na di homa na mahoi come you did the new trust ko wakrata na to so e na no pe wo hono man enra MPP aje na ebeka say MPP dey na enra dey say omo mpesa omo contest wo flag bearership positions no and I say prime minister no na omo submit omo forms na omo submit omo forms omo den come every paper be now yi the new trust so gba no wasi so ba kwa the new trust ko King Eben be hu be yeah the new trust na ye ashase ye de burasu ana ebekam na opanyi ban champion onabo okọ submitting forms on the two just say ono ya testing no e with difficult times no otimi deliver it is a probi obetimi agi MPP every sa difficult times my ono onabo ban champion obetimi agi omodefi we ni ansema ka akata na obe ni mu hanoma ba mane say Kennedy Japan and so filing nomination no a che say odi ni krata na kwakoto no denden a o hwe ni mu se bibia and na hwe ni mu anoma opanya fen oware o MPP ni kese pa o de betu dwa say omo mu bobo de nyamfa woni dom adu obi achi ba o mi afa obeye ni simple kura de am we ni ane ba fen oware was o de hu edom bi edi obi achi afa get na afa sa we de but obeka chen say ai ba ya for na say kwaji bi okay and now heard mo ma ense opanyi bi won onya aba ne dance de bia akọ opanyi efe na ade ni mo de bia ono ha o ye ne de yo beko ense mfa de bia beko ene de so wonko they say do so wonko ene de so wonko say as a flag bearer in race no adaniska ikasem na do so mama say ono onko bi until so atwe no ana e counter ne say ba mane say President Dramani Mahama say wono sa 310 na manfo ka ho onye na adwenda so beko nti obi anto na adwum na we ene ensema the new trust e dey abetu dwan na no abusia ha Katakyie 90.9 FM so na wasugu so awutie no na wosan so ehwe no ewo abefo tentafidie YouTube hono no ene ne aka nyina nti wo ba Katakyie FM TV a wo be hu ne ekoso ewo hono san so ana ba bibia wo bia no senye TV asem so a eno so no wo benya ewo ho enti no ma hu se signal bi koso ewo kire hono mo isa ni ti no okay mama chance from free the new crusading guide
Minia the new trust abadia me so me the new crusading guide ko wakrata so ana eba na ni nyina mu say all right ni nyina mu say the new crusading guide kasafa brana champion ni nsama okeka efa ni nkunimdie ya wono wo hu ni say de nanim comfortable lead no eno no okeka ho nsam ha so no de ka ne ke yewura ba omia eno wo mo maka nyina obi hwe wo magu se ne ezongu okay ene kwaku wo hwe wo magu dia yenkwa ho ma no so na yeni nkomo anopai yenya opani aye frɛ no Dr. UN ono abebo ndi ankasa ni nyina na na adwum no abɔ bill ɛna afei so in fact owo enima wodo bebreba me mpɛ sɛ me de betutu dwabato no abɛboa yɛn me gidi sɛ wo PhD crampo enti ni nyina no me wa mo achie no pɛ ba Katakyiie FM so Ameje moso. Opani na bibia aboko de. Yesu adu. Eho ye. E de nyame ase pa. Na ye de Dr. UN na ne animu o wadama odi na kasa yesen. Kwame Owusu Fojo. Kwame Owusu Fojo. Kwame Owusu Fojo. Oh, okay, right. Now, doctor, no, a doctor by Anna, and I said doctor by profession. Oh, doctorate degree, PhD. Wow. In fact, I don't pay. That was it. Now, you're going to say, oh, your project be why your project I would be. But you're going to say, oh, your project be a new one be air, but I don't want to hear me. Pay Becca once a man of pay, but anopena and send me the number and video no so. Me am a social media manager. Kinebena oma minya san entie no ne ODIASEMPA no ne ade a say and na 5 years pepepa and some a bag na akese a na awards won say some nkrofo ka ho sem bebrebe a na ebisi enokra bisi nya nokra na buy maybe a quick one on that you may want to give a tidbit on that then now you treaty the project how be and wadaroma my main we ntia kusiana with my phone na ne on here kusiana followers thanks. Okay. I just I am not Ghana and Penifo Africa and Penifo our kusiana team. That in Canada say 5 years me at 28 August. And she share say on what did you ma I'm a fata but our Africa and we are singing I bomb about in honor of technical Ghana in honor of our Kofian. Okay. Na sabas but the maybe mad Canada. Yeah. After media I'm on air. Yes, he's on air. Mo munyai. Media no. Institution global award via Yeah. The whole one Nobel global award. Okay. Me we and I'm didn't kind of cut out if you're not room. Okay. No, didn't kind of be 2010, 2015, 2018, 2020. And achievers I deserve global honor, global. I can't say award about the body and the global site. Sir, put me to Ghana, Africa. Be sa abodi no ekasa eye adwuma no portfolio any 28 August no the from leadership from various industries, government, high commissioners, diplomats, traditional leaders here and a bomb na abaso concept na ya pese oh yeah, are there areas in India? The problem being a okay. The award, the concept, ensure say Ghana has it to ensure say that's when the new project now obey no na
Old one now. Okay, ne botaye. Aha. Botaye maude ye. Okay. Yeah. Okay. Concept no. Okay. Water esrem nsuo ho adenti. Eti ene na ema ye bo ebi no ba. Okay. Plaque. Ena let us call the president. Okay. Buy and not for the buy. Speaker for after Yeah. Vice Chancellor of University of Ghana. Ministers 20. Leaders, musicians, celebrities. Yeah. 20, 28 August. I think, in the 20 me and da sa kuna Okay. Global Public Excellence. We are registering Ghana. We are saying equivalent to the boy from the Baba. Hana idea what Edge. That's Okay. Now, young show, 5 years in no. Ready a quick one on that. Why? Wadarama. Now, young co project now, so 5 years in no. And someone can far home. What be scammy or more? What be you say? What be you say? 5 years in no. At you say, boom, component her with chia. At you say, oh, I'm on the car. Who has some said, and then why no. 9% will be able to tell me I'm cocked. My pussy, I can't go because Mama. But that's born on my. The only one, the only one can because okay. It's a letter 1 year and son of Basso. Yakatan says, come out, investigation. United Nations, I'm going to roll letter. And I said, what I organize here. And you know, I want for Nibina. I want to be a friend of a friend, not a brand. And I, yes, I never come. I want to be more of that. Why, no, hey, okay, come now. With two clients and so come. That is a moment here, committee and after our car. You know, because I have Marcus, American Commissioner, Mr. President, and Speaker of Staff, Speaker of Parliament, you know, Mr. Biako, you feel award no. Biako, you feel 13. I'm on my year investigation, and son, Joe, it's not. Oba began to say, okay. I see that as a 5 years down the lane. No, in fact, only regret to be our home. That's a Brabia, me answer your kind. For what? I didn't quote you. At least I was 10 billion. Who should I regret for? Now, maybe like a award. Okay, the next thing I want to make award is my credit something with the president. I'm still a phone call 180. 180. Yes, I'm telling you, but yeah, I'm not. Now, when I got them 7 years, now, I am. Okay, I don't have to do because the Kaiser 2019 was our Legon. Me sponsorship. Okay. They got Legon. Your friend and before. And I got you 2020 again in Christmas. I won't fly from our good chance just because you're lunch. You're 2020. What
Basically, now, good dropouts, we I want to take a phone and come American half of it. I want to take a community Kofiana and say that I could take NGO, Kofiana and say, me, I'm a brand, I'm a oh, ma, I can't tell them, oh, my name for so. If you were trending news, and I said, well, I want to brand with my wife. I see. Well, CNN. If you play, if you Atlanta, I'm a fear by an interview. CNN, Full News Network, if you Atlanta, by an interview. Dr. Thomas Mensa, I'm not a baby. I invented fiber optics. It's live from Atlanta. I've a cast of my dream. That's what I've done. So, many of you in fiber optics. You understand? These Chickenese Ghanaians don't know anything, and they keep talking trash, and you take them serious. I don't care. They didn't take me to heaven. I see. Now, assembly by Yanua. My memory care for say, I was your Dr. UN, and I no education come or Bonnie Diancas. I'll see a friend of Kwame Forjo. Yes, sir. Kwame Usu Forjo, the Diancasano, no. Dr. UN no be a Nimno. Mira, Mammy Musa, sir. Asemi ba ye na enya ne te se police be fa o no me ade ade a sa ade no affect o brand no ho Davio police be na afu me papa government official me papa government official ana okoto me badi ana e me hina me gidi na tem ana tama me gidi no police be che me aha na chese no kra de emfa ho kra so baby I woni wa se kra na ko ye na odidi na tem na chese wo ye award ni mom no de police be che wo oyo hene sai minister na me na man ya se maka se tia no ana tama me wa radio so ayi interview na no super support me di Mimi won't Ghana media. Okay, fake via. I don't know the problem. Oh, problem. Okay. You don't like to do. She can't now. I got the lotto. They have them a pound from court. President. Hey, President now cried the cockot. I'll have a chinatum. Ordinary person, ordinary speak. My question about my Bible. Make a second. Oh, man, for nuclear, of course, I'll see me. And I told you. Look at them first. Free speech. Well, the moment you offer, it doesn't affect me. It doesn't change what I do. And I'm in your program is here up to date. It's a button. I see. Enche Dr. You and you be see na me pacho ze see ano na ye pese o clear ma o manfo ni hu fi se project na o wani no ye no so ye mo aka ho asem na ye nyina de duru ha ya be support na ye see UN for na nkasa no woni o mo relationship ben United Nations no say ye board bi o say ye committee bi o say ye you know relationship be na anu omo sansa semi ba ye related to UN anko for kraka say hey okra woni UN for krampo ni ni ayi bia oni ate ye frame nyame ba me Katakyie FM oh yeah from about woni question before a good journalist and to say understand this is a perfect question to answer everything I did. Medase pa we are mefro yeah United Nations we have to go back I have now I volunteer my freelancer sir the Miami NGO the United Nations to go to everything in the UN my the Miami NGO under ECOSOC your committee grant your presentation
Maya Honor Edma Mediterranean June attended event. Way back 99 2001 now. Me people that say maybe I was and Dr. You and Dina Damason. And me and the man. I see. I am me I was here. Maybe I journalist back or Joy FM. Okay. Nathaniel, so no say, hey, let's wait there. Whether you and for Paula and a chill, you and for and a trust allocating. Yeah, we are near how he talked to me. Yeah. We didn't let a man and son or catch him. And to me, look, I'm not, I'm not, you and for them, and I'm a friend. I did, I want to go there. Your friend is the UN. You see, why that presentation quality for the mouth be flat. Any place, no one here. I came down to them. Now, yes, it's a crown. Journalist ne anyomtofo akesefo beti se sa akodi enum a oma wo no ama wo ne omuntem kra sa efi se omompe wanim kra hwebio eno so ho asem te se efi se wabai eze me ma wo so san ho na eja 5 years nie yes no omokra no ya ka binum kra nkasa ho no ne ade fi se wagu omanimu ase Gabriel na sa akodi school before no so I work within diplomacy. Only awarded you. I know you're high. You are high, Sadan Cra. Me, provide time. They will never accept you because, but it is for Fiana. Okay. High, President Kufo. And okay. So no entertainment. I saw team branding home with any class. And coming to more. Not just say, Omukromun Kasa, Omukromun from Yesa. I see. Right. Anna, never say no answer of what yes, sir. And here is about so. It is a siano. No cre, sir, Omono, Tamono, as say, yes, I can qua, Omo Macanina, Mia, Minia Penny, Captain Smart, no more home, Minia Babella Mundi, no more, and you know, Mamma Fenomuna account. The sea and only one Tamono, and you're fine, na. The winter video, Captain Smart, ODIASEMPA free. Okay. Me, there is a. Daddy, oh, yo, you live in your own free world. Okay. I'm in the account. Yeah. And I'm about 15 billion. Old Ghana to 15 billion. And then some I have good yourself. I tell them for oh, my okay. Parliament to tell you but you because okay. And I was stable up. Abu Amano. I'm not here. I wanna say okay. Right. It's on to you because we won't team up about me and Baba. I want to born about 20 more about so. Oh, CNN. Why we had more CNN cracker home? Why are Juma? Okay. Sesiano, a man for an say, Ghana no an income now crown, no crown until we may a project for Frobia. Now, the Sia may know, hey, as a man for who say, Project B Beba, Project Ben Ebebano. Now, you know more boy home. Oh, when you say, democracy is so, okay.
Yes, now. It is so. 5 years to me and Baba Body. Okay. And can I copy Monday and come here the next program? You know, when the family answer. You didn't let people. Yeah. And I say, that's why. Yeah, because I say, oh, my purpose. Okay. It's a Ashanti Community Growth Award. And there days it should be a mammy. Ashanti Community Growth Award. Ashanti Community Growth Awards. Wow. Ashanti Community Nina. It's a young crime afi mu anasa afida. Yeah, Can I say 1st November I'm there. 1st November? 1st November. It means Okay. I think I said one day. Maybe I just say Mr. Ghana for okay. No, this is Okay. But when you take the quality of presentation, Yeah. Okay. That is a permissible friend. Yeah. Well, this new I don't who I say. I once the fun to them. And I'm a giant in your program theater. This year. Okay. I didn't cut someone to say that. Okay. Inti Ashanti Community Growth Award no. They say what the media can hold yes sir. Where what can we air? Mate. It is a say no dia na yen hwe ni mafiri samre kwane afei o last words na ye fancy. Yeah, United yeah, United I can't now bomb through awards every Ashanti Community Talent Show. If you are talented there na go for. But they can over to Chairman TV. Okay. TV. Captain Morgan. About. Okay. Now say ya okay. Okay. I said yeah. Yeah. Okay. Enti se si ano da ben na obeba fie wadaroma we de meso ni made sere to anim na waba me fie ha be ye wo Asante Mantemu ha ya atwuma wa be ja south ha ya na ye wo. Oh sir. Ai. Anya. What the mission weekend we bra. Yeah, pen weekday wadaroma. Waba body tewama ye joda to fiada na ye morning show ye tena so. Eti week we da na person ba. Wadaroma week we dey say o tena ye fiada nti so o tena kura benya ho a anya sanso na next week ni mu a. Ana Thursday oba o achanya mo ayewe. Anapa no be bo a. Mefrel. Me power mefrel. Me so ni so ni nyame enya adwuma na ba bia wo bia no to aso a na ye ne sawai. Right. Kwame Owusu Fojo. Kwame Owusu Fojo. No. Kwame Owusu Fojo. No. Dr. UN. Kwame Jani. Mini akasa na yo oba YouTube ne so a. Ni nyina da ho. Bloggers no. Mo de ebe na daroma. Oya no ma ye binyasa. Enti oya mo de mo mefa bi free why Katakyie FM TV nti mini I barely a month ni ana me no ye twa content e was antase okay ni ade a renya asem keto akura na ati mo se onu no hoda o he no komodidi a na all respect edman manager yeah yes sir say come me friend street yeah and so one friend manager na yeah
intino na waya de wakasa na nsema waka no minim se ahankoa na odi sa nkomo ahankoa oni sa nkomo we oba bia na ni agye no number 1 punchlines wo kwanya wo fa so onya no UN no waka sa ni doctorate one hwan ni nyina no these are some of the questions yes SSA who's journalist in this town should be asking waboya baso aya mon kate hon mun yamfanya ya de ne ya anu ya ad no anu ya ad ya ni abere point no kile ben ya kate ho ma bebi o kase wo yegu efra o say station ben no mo ya de pa ne yafa nkosa nkwan o CEO entino na se ni a o say dabi na de yedi se huru de ase atia ye na se aye wo ya ana potututu ekwan ya fa so yetima okay enti live on YouTube no so Katakyie FM TV esi aboa ne ntakra ena ma no ho ye fe no odore ho ye kese ye hu aboa no agina okutu wa ye ntakra no a enti ntakra no so ye takra papa enti Kin Eben ona ye social media manager adwuma ni nyina oye ne kama omo ye hu omo anim ne omo ano kasa wo TV ne so omo ye adwuma na ye hu na ye nte so enti sa na tie bibia hye kama Kin Eben enso ye man credit ye nyim film e man nye ye enti ade ye tinkrata ne mfiri ye Dr. UN de na me nkomodoso ye tinkrata ne mfiri wata kwa kujari yanko ye si award no se si mambi me koso a me ni social manager social media me ji ade ye kura no ono so enkrofo do ono so batu media no so bi aka ono so kro so de jam for ni ma ono so omanfo na hwani bi no omanfo so ahu no ene so de manfo na ato so ndi o chebe be yo no na manager no so adamfo no kwa kujare yi ya di ono so aka ho oposiri o de opo uru obi strong for what okay upe uru ba o si anu ni asem na no point pa okay zamre no kuna bona efa mo ne ye kika mo ye be ba so eti yente ye ma obe 5 minutes bi o ni yente enu firi o ni ye fa mo ne mra ne komo ne bedi no ya nkomo go MC so stand by enya hwe enti ye mbo ne tawtaw right tu firi o ne yanko okay am say odi kan te ba ko firi mo na yanko right we the new crusading guy na new crusading guy so wura brand champion nsem na ya work comfortable lead na sem no ene na mazan so ene MPP amanyoko no enso etra akwatia by election ya omokokoto yi omo kyerese omo susu se ndc amanyoko no asrafo se omo di intimidate voters no na so nya dia ebe ya adwuma we anyagba ena raise sa alarm no so ana gold board no so no wo boost wo adwuma die na license no yes wo dia kosoro mo kyerese sa smugglers gold smuggling die enya kyerese wo twem obi a ya no enya asem keto akora nemom wo mo kyerese wa be adwuma pa no wo mema bonus am wo fili nemom wo a wo de smuggle sem no still ebe fam no emra no ena obedi no so ana record group CEO one so no ya ana no with a doctorate degree ya a free apostolic university of the USA yeah. Supreme newspaper na me to also enano per Supreme newspaper ana e gba mane o se me de me ba se me ba be ni ye me ma me se no ban champon ana o de abeto je ono je se nensem no emu ehwan party so de eto phone delegate no animo na o he asekrata na se hono ma emrantie bi jeje hono mo kutakuta ade bi a je se ni nyina ye enkofo mo boa ma atimi e discover plane crash no omo no mo wu mu no discover bodies na dead hono aban na bom aba so 100,000 Ghana cedis wow 1 billion old currency yes sir omo akwana no so ne bottom no wanso an kwa wanso omo ne jeje na hono okay aban bom aba so che 100,000 is shot. Nipa ba ku bia na say there be omo nyina 100,000. Oh, ka president de kakra ka ho a. Enke kana kwa I am for so 20,000 because now you know sa o ma for 20,000. But one more say you wo you know be pone wa na de no wo ye ma nyame ana wo ye jiska ejeze omo nkwa ma ye de say wo nua no omo akohu uni o ba do kaso akohu o mi pateti me boa se o mi pateti say kata na okwo gonja ene lobbies kon ma tento kwa so wo president Muhammad ni krum ho a je say e ba ma ne say ifo mumre o
momra na enye nkwa na wose yebere momra meboa eni amane ba na ko ase ho no pa abrantie bi efer Samuel Ofori Boatin wa to nsa wa frɛ ye mo wo mo a omuye less privilege omo fie nche de nye bi no right come here yan kele ba kun fro ni wie okay me kele we dia na me do ekwa wie mo the daily justice ko wa krata so agekan sembebre wa hana de dikan yewura kele de kompra ko Japan ebra was storming MPP office yaja wo ko gye de krata ne ade no dom a epu edi na chino na se enya sam keto akra sanso na yewura brand champon anso na ekasa wa ha se amafo bi no che se otwetwe sika bi de boa yewura baumia ma o diska ma delegate bi ni ade no chese e fere wore e chese enya no krekra ni sase mu yimu sanso na ade ni mu se ne minua e kan ye no ade ni mu e chese wo kun we de wontumi etiano no wato tawo no atumu afa minority mekyere eye dom kuma wo mo ewo eye mereche bedefio minority ship Udin se muhuna the ship you no no na aka so wache city no city niam si keka kono hwa e be san so ahwe fom enche nemom wo mo e de amano no de ba ko betwa mu abrante afa no eye egonga Baltazar egonga ya wo no wo yere no ba china ai wo yere no ba china ensuo mu a gum wo fase a wo chene kwancha gum wa we wo mo a video ya we wo mo ama wo nya sidi bebregu ni dem a nani nka na wo hwe ya no ekopie ma manfo bi no mo wa de egu ya ebi mo hyehye wo mo akonfo ni ade afei ana abro wa ipuma kwa mo a de no akogina mra ni se brema sebi de da wona ntem no aja wo de de eko eye sebi ko me president prison wo ko shem 8 years 8 solid years na manfo bi no mo chese 8 no esusa esuadodo se na akwa we pa sie fidi ene otimi ya na otafre na no onyenye nanim otimi de nsa gu no boto se player watwa obi a ese wonye hwe nso na akwa boduma chese akwa no woyɛ adwuma otimi se ne wokan baabo no ase wonye hwe nani woyi nani atwenche se peni oyi from abone no na jese so hu sa won nko a wobo adwuma nti 8 years no da kwa anya hwe wan hwe kwa omu hwe ye na inmate no wan hwe be fo machi akwa no hu ina some daily just go wakrata okay right better say kwaguja renti dam tena sena kwaguja renye refri hotel eti ko se ne yenye ni se teware ema me ai na fe yemfa fa me ho no so nto aso ye wie fa me ho na chese ye de any NCC so aye discussion tew na fe Japan dan good morning bibi aboko nyame adom nyame ba okay se fie ye de nyame adom fie boko na omo se friend say Daddy Lumba 1 week no vigil no ebeba so wo hefa ebeba so Gateway Garden City Pub and Restaurant na no way no one carry ene carry senior high school ni din hwe ni mu samum me patwan da be no mimni daye ni mu ya mimni daye ni mu ya anwumre no nsia pa mu no eno mo se afade ne ye black ene ho beben tuntum na Gateway na ho de dada ehode eto mo se aman formra omo ye night to remember na ye mekai Daddy Lumba anwumtini kese a wada ne bonkum so no a night to remember into obi amra and we say MCs na ebe host program near Bismarck Flow DJ Toski and a DJ Medical and to pempanifo bi agensenshemu a obetima nya omo wo ahomai so 055 763 2533 055 763 2533 and also say 05964 9118 05964911118 if you are near Borum make God say make God enterprise so dia nene Anigyie Fie make God say open liquid soap ana power zone aya ya ta friend power zone ana Dettol ana Savlon o se se open bia to akoton abra owo bebre wo ho be fa bi koton na wo so fa check o hafa apart from anon so no hospitals and na say enuma schools almost wo pebia to a bra obenya bi e wo made guard na hwe made guard e kira akwan dia wo Afri community hospital obenya wa homa we so 0241 512362 0241 512362 if you are na ye bo wura wa Afri community hospital say Afri community hospital dia na nyina nim say ayaresa ahimfie no say ayaresa ahimfie no dia na
so wapomudin ena enko ya na wade wani akyere Afre Community Hospital na Afre Community Hospital services na ya render ebine antenatal clinic se ka antenatal clinic na oba wafafuru a opese wapomudin ACPC aha eno ena antenatal clinic edi hu juma anase wawo na oye akola ni hoyi anase open entity afa sedie obefa so a obetimi awo asundwem na oba no so watimi ahwe ne kama no eno ho adwumade na antenatal clinic edi na antenatal clinic no eye adwuma Mondays to Friday ye fi ho ane ye wo eye clinic any dental clinic ne dental clinic ne ye adwuma adwoada okuada ena memni da bia say eye clinic there na eye yare biare fa wani ho say ade ena hu ni ye ana ete na esi wani so anase wanum ena kan wo anase osine enkoyi a eye and dental clinic say fabra no behwe ama eye adwoada biara okuada ena memni da ena ye wo fertility and gynecology clinic eno ye adwuma ena ya wade ya say ka fertility and gynecology clinic dia na ya pache se oya bema na ututu a enkuma aboa anaso se oya oba na apese ofrefro na wuntimi fa fertility and gynecology clinic se bra ene na nyankwa eye yawa de biara oba ombehwe kama na ososo onsan timi aka de ohwehwe efiwa na ye wo ENT services enu ye ear nose and skin clinic ya kan sa chese yare bia efa waso ho ohwene ohunamani anasa wo minimum ENT sebra no mo hwema anu ye de biara oba ENT clinic no eye adwuma efro so a eye wo corporate service to ho ye kan corporate service a ya pa chese o health insurance o premium o akasha o krebi nkwa de a na oba ye behwe o kama a bibia ensi hu nkwan enu so eye de bia ene efro so a eye yare kranko ene da so the chronic diseases Afre Community Hospital Sebra no behwe kama yes and run general OPD services so person check blood pressure or sugar level Afre Community Hospital Sebra ne behwe kama ye adwuma Monday ekosi kwasiada and 24/7 services oba ya behwe kama ye fi ho ane ya ba ejapatas se ejapatas so dia wasi ufie wi anase wa yo container bia opetas de asiesem ejapatas sebra e rustic tiles na pe ana polystyrene say 40x40 ana 60x60 ana 30x60 ejapatas sebra apart from anu so ye wonyema ye disiesie ye bathroom and ye kitchens oba obenya bi say ye basin say ye cabinet say ye tap ye sink ye mirrors biara opa odi besiesie o kitchen and o bathroom ejapata sebra obenya bi obenya ejapa empanifo ewa homatofo som 0255 055295340 055295340 and now say 0593387686 0593387686 if you also so dia near ballroom where Japa Beach Saloon, say Japa Beach Saloon so dia, na ya wig now pesa ya shama, a acrylicness, an anormalness, an agelness, a wig installation, and as a pedicure and manicure on our pesoyam, and as a oye okoya your front opposite CC home amount, a Japa Beach Saloon sebra. Oba ya behwe kama Japa Beach Saloon ene Ejapata nyina ewo Katakyie FM abronsan ni na obenya Japa Beach Saloon empanifo ewo ahomatrofo iso 05543893008 05543893008 anaso se 055309931 055309931 ye free ho na ye call Top Light Miracle and Prayer Center. Say Top Light Miracle and Prayer Center there na echina efiada empire kese ekoso ho den empire bo sha se anopa nonkro ekosi dumienu pram tobre
so for penyo da ho se bra e de be na how say ye yare bi na da so anase waso da bi na wonte ase anase o tukwan enenye o se bra na obehwetwa nyame anima nyankopon so ebe so kama and apart from Fridays to Sundays and ye som na Sundays ni ye som efi anopa nonkro ekosi duba ko apemu and after church ni to aya so for penyi trance eye counseling na apart from Sunday after church counseling no ye san with general counseling ho eno de eye memne da from anopa no so ekosi donko na general overseer or da asafuna no na prophet Ebenezer otumfo afere ohwehwe ye kira kwan ye wo ebu akwasepase amwabin laptop obenya sofu panyi ewa ahoma wesum 0242 877373 0242 877373 and naso 0200 98600 0200 98600 nameba yes sir ye dibesi wa big down Mr. Medasi be real. Bia boko. Bibia boko. Medasi na mintra. Mati minu ene ye besa so hye. Kwa wujari. Pnia. Ene ye ni se na fa me hono yanko no tantam. Na bibia tumi nya fa Katakyie 90.9 FM suni amansai the ro. The People's Show. And I was gusu awutie no asrankoma Champion Mugabe, senior producer of the show. Obo Juma. Producer baba. Oh boy, go. Mugas de ke ye ma kwan se enye se we elder pa dan kameto ne so. Na Reverend say, "Oh, odende ne stipend ye say stipend ye stipend no stipend." Hey, Me fani abro kra. Maji. na ya tare ya chame stipend ye fani abro. na manfo na ehwe o. Enti oye ehwe no. Omo anu yomo. Peace Information Center wo mankranso. Ya chia mo nyina no pay. Ana eja dan Information Center so ewo abenase. A Rich Information Center and so ewo Nkawie news site. Okay, Information Center so amoso pesa mo fire ni nyina no de eno an se waba na wo ne ya bedin kita ho tie pesa me fa amanse de room no morning show no ebe mo afa ne kama na bibia tu atimi akoso ya acknowledge mo na bibia akoso nti Senior Mugabe yadase kwa wujari namba enchana me de na udwom ho na style na mawie ne jada na de ya fa kroni Mate Information Center no Mate ye bompai Mate nti senti sidia ade yentisi ne nkobre no nti arabusianfo yedam ase se motwen ya baba pem samre yi na ene de menim se nyame ba so woye adwuma ni nyina Mugabe so ye sanso ena menua eye wodi asempa so ye sanse ona kofa UN asembai ena me so me yefre wo mo ena Mugabe so frɛ no ena me so ye interview ena ebe so di kogu so ye wia o sisi wo se yemra medidi dabi wo so o ye adwuma dabi ayi na eka wo se doctor se yemra na na wo so o ye adwuma wia ya hwe ona yi ma mesadi wi no we no mabutu no yamu se me pre mo se ya do se mani babu ye adwuma okay mini asana tie na sa busan ko be ye duru no aye ensem polo ensem big ensem a every aye po ye kwato ye ensem a free tifi ekopemu awa na afofo mu a ukọ the Mediterranean Sea ye bowura yi sa ni akọkọfo abanya asem keto akra emu obobo eni atie po e mini menua wodi wo dende ni o ODIASEMPA na se di omro no abusia sa tie ODIASEMPA voice na se di omro no ma men hya se with the headlines na poso na sempo no ani animo no sa na meka no na di omro se me story edikan aye ayi allegations bi a amanfo bi no ya wo mo enkawe ene ne potemo esi dabi yewura MC abankra chipeni o ho no wa ya de bia eye not do mo ne nyadwene kra na wa hwe ya ne besi me patcho eye de asem ena asie ye tumirika akosola tu na kaba we say we ewo Savannah region district ni mu na ensem bia esisi wonom no eni tipe kunkum bia akoso enya asem keto akwa de wonsem bebre wana eni pa kunkum e akoso enya asem keto ade ana na eni pa kunkum na so ma memfa me de ntro so abra ukopie mu ewo eye manso amemfia papa bi abomodi akumni ba na ekwan be so na okun no na ku no krampo na wode ne kwaye den
ɛna oku no na ewie krampo na kwakɔ wie ne sɛn abusuanani a ɛwɔ mu ɛno no Bible say ensa enya adwuma ne nse se didi enti ensa na ye adwuma e wo se timi so aba na nso so akuafo bi esu e wo dambai oti regional e de esu ana e koso ye de ho nsem bebreo ne kra ya abranti a ɛna no me de beja mo sɛ yesusu sɛ nipa bi no mo ahwe acid e de agu no so e wo enkawe ɛne ne potam no abranti no ne nsem no sɛn ɛna akwakosie no so me de bebrɛ mo na yebewrem e wo western region ho ya na apofofo no mokɔ so yi nneoma ne ade na omakɔche fish bi ɛho nsɛm na te sɛ na cost ewom no sɛ ne de no mo de yɛ akɔyɛ nsɛm a te sɛ ɛda hɔ no manfo etwa ne sɛ ne abasa pa de mo nsɛm bebro abuso sɛ ne nyina no de a na de me de ɛsɛ sɛ me hwɛ aseɛ na me di efiri ɛyɛ ɛhwɛ asantimanta mu ɛyɛ ma me fa hwɛ aseɛ emfiri ha na me kai mo sɛ maso guso a motie ɛyɛ Katakyie 90.9 FM na afei nso so no wo hwɛ no idongani awuza ni bɛka sɛ idongani fili ɛwɔ ɛyɛ Katakyie FM TV wabra eben enso so ede ensem no egu ono mehwase ede afri efia na encheye ana yewura meche eye aban ekrachepeni aban sia na mu yewura wisdom boama okumkom ana dodo na de sanamrane wobombode epaw no so wono ana embeye MCE municipal chief executive boss pa enfama eye atwuma anwebeja south ene ne mpotama anya sam ketwa papa yi wo ba ye overwhelming vote pa ana wonya ya victory no na anya sam ketwa oba wa chase wo bo adwuma dodo na so can testify to the fact that say papa yi wo ye adwuma ye pa na so adwuma ye no ye nya ye ni tua say ban adwuma no wo ye no ebu bi no na ebi so se bi wo mo e kire wo mo e wo mo na enra na menya ne ntia sɛ amanfo bi no mu bobna sɛ yewura okumkom de ɛyɛ budoza na sempo no katapila na sɛ ye fidie huhu ya ye didua asase wo de akɔkɔ dwo biedua ne atugu a enya asɛm keto kora kyɛ sɛ memete sɛ amanfo etwa no a kyɛ sɛ na asefem enu ti no ɛma sɛ bia bo anan ekɔkɔ pie mu ɛwɔ hɔ no ma ɛne wɔn mu ano wɔn no ye no wɔn ɛbɔ nkɔmɔ paa na wɔn nsɛm ano wɔn ka kyɛm ne sɛ ne edi kan wokumkom adwuma wɔbɛyɛ no wɔn bɔ asɛm no ma amane wɔn committee ni fo nso so amane wo hene wo kro no wo nim saa nso so ɛna wo mo a wo mo do afuo ɛwɔ saa asase no so no ɛno nso so no wanbɔ wo mo amane ɛna wo fiti preko a wo ba bedwi aduane no edi atu agu na ekame sɛ ade we de ɛya na saa ɛne wo mo mekai ukopie mu ɛwɔ nkawe zongo hɔ no ma wo mo ɛwɔ ɛyɛ zongo development fund a ɛjana bia wo mu si ya wabra menso me papa na wo no so wo do ɛyɛ bɔdifuo ɛwɔ hɔ no ma wo no so me ba ya wo so ma amana amane yɛdwi ne bɔdifuo no atu agu a wo mo asi ade no edi esi wo ewo MPP penso NDC penso asasie no na ka me se bibi ewo mo ntia ba sa no na che se mentem ho ase bi eba mo ema eye huhu ema mebusa no wo mo che se yewura okumkom HSS station bus terminal wo hono no e na wo pese wo stand no na face no wo pia park no konche kakra na wo de astrotef me pato allegedly that is what they were claiming e na wo ye ne sa nti no wo mo so che se astrotef no krampo no nya de wo mbetwe wo mo mpene se no krapa de a wo mo mpene e ma na nya astrotef bia me pato wo bepie mu awo eye Katakyie FM TV a ensema me kan ni nyina etwagu e wo hono mo na wo mo che se astrotef pa no papa de atuntim so obeya wo mo mpene so because sikagije bebe bam a wo be se obi abeba obi ani sika suku ye wo wo me wura hono ma ye beje o musika wan hwe kra ne asan so the conditions and wo koy training no 1 hour pen akokoye ne pie ene ade ana straight no kra no se expiry date kanwa na asɛ ayini hwane se ka wuro no ene ade nti no ye pay natural grass na ane ade ene wo mo nso so a se bi wo mo kyese o mo duane ye tugu ye no wo mo so ani abere a wo mo kyese papa no wo no mo ani ne ye krokro anya asam ketwa na wei ena no pay a ye bo mbodian ye bo pia eye ewura MCE ene ne bo nkomo se MCE wadawroma ye de anim se ne wusitie wodwi nipa ho na eye den wakwakoye sadie wo ya amanfo bi no mo kan nsem amabo nkyeremu me de akyɛ wo wuti anasempo no wo hwɛ ɛwɔ Katakyie FM TV YouTube ho no no ana yewura bo ama ebekyeremu a wosibo menua obi o kan sa bia aboa na wiase so obi kyerwa osian wasa ya na wɔkyea ne pa wukuta babo a ohun sɛ graphic nyamianum no kura nie so mo kasa man kan kyɛw ma na meboa mebo wo mamane enu achi krompo no busa sɛ sɛ ma mo mamane a ɛyɛ de no mu kotwitwa afuo mu hɔbɔde ni nyina ɛde kɔyɛ abrantie ba akokrampo mene ne di nkomo ema meka kye ne sɛ ɛbɛya bɔde no nka bebi a wotwitwa bɔde no nka memie ba bedwi hɔ no na bebi abankye no hɔ no ɛhɔ de yɛ mfa machine no ɛnkɔ hɔ abrantie ne ma na no so a an
me ni sika bi a me de kotwa fence word ya fa me banche ho enti ebe ya wo de upa bra bedwi ai me pa me tutu medua ne ade na se nsema o mo keka ye nyina no e che se papa yi wo mama ne na mo mbo apayo ene ensem bi a se bi wo mo hunu se wo mo de anko ama wo no ana ama eni to mo kasa se bi basasa enti yewura okumkom ene ebo nkomo no wo kire mo se di omo kan nyina ebosire ka onkonko ya de ebe ha nipa da esense nipa nti ana obaye na nipa nti so ana wo awo so mo enti no dwe okodwie no wanwe aduani bi angu omo yi omo aduani firi wansa na wodwie na won so no aya aban dia na aban dia ne ebusa wa wosimi twa sika de ma obi aban asase wo kotwa sika de ma obi nipa kro wagi sika na adi kwa na se ne ewom no eni tire de bia yeka sese bi mpredua san wota obi kunu ho a ede se de otwa aban ka ebre so a ye beje de se de agifre MPP fo no ho no enti no wo ma no omudofo ho no se mere wo mu a yanko ne ne baako enkonko bonko mo sima baako pe na afei mentum mane menua na yakeka ne mane bom because media story no wan hwa na ebre ni nti se wanya achampon dia na se ne wo mu menua to asoma me okay ya to so mansanda ro so Katakyie 90.5 fa ho e fa me ho e fa ye nyina ye ho ene se waso gu a we da wutie ne den na ye tumika gidi den ne akopiem e wo mention ye fe no solar tuna kaba ho yes ewiase no asumdwe eyade a ehu hia papa nanso koduru sala hono ma chese asumdwe enni hono kete a mente me ho ase bi apagya na se na edi nka aka no se baabi ho na se ntokwasi a ye ma ene nkola na dodo na omo ho akiro mema ne de ya mutimi etumrika kwa esi kuro no so ntino aduane na obi ekom aba ho papa ma chese sukom ene ekom a ekum manfo ho na mama de ade se de ato aban nim se omo mra omo moa yentie de Good afternoon, everyone. I'm currently at Solar Police Station. Katakyie FM TV. Ewo YouTube no so. Oba YouTube no so a eda so. Da we mu nyoma ba police station so omonye wo. Na asomdwe ni kuro ni. Yentie de course. We are urging for all political leaders, stakeholders to come and intervene. People have been displaced. Others are in their bushes, hiding in the bushes. And then those that made their way to the police station, they are the people here. So we are urging all political parties or the politicians and then the stakeholders and all security personnel to come to our rescue. This is what is happening currently. So we are urging everybody. These are people. Look at children and women being since yesterday up to now. They've not eaten. So we are urging everybody to come to their aid. We are pleading, we are on our knees, urging everybody to come to our aid. This is way and then some akoso solar. I want to say any pay about good police station 1 month. The money aduane any ensure enom no we na course e ho. Enye sala sola asa we kasara am say abrani ntino story no me yemo no tiatia fama me de etwato ene me story etwato ewiase afefe de ewiase sikanti bebia sika edi enipa bedro no enya asem keto akra na wei na ukopie mu awa manso amemfi meche wasa amemfi district awa western region empotem wono ma bebia ben asankragua na wei ana police command ayire abrantie bi epachi abrantie ni din edi Abdul Salam wo emfriche aduasan ebaako na wono no watena se abrabam kodanda atete akukuru wiase otade ana wai wotia so ana pa no wosoma na bu no kyese waye bibie enyeye etoda no otena se no obusa nyankopon so no kra wo ba ne sen na se nkoye ene afede ne owo de fanyina mowo wo hwe ne manum anu ohun se da bi me ba we krampo de ono kra de hwe a tetena anka ibetim de na agyenche ne twe de me de ne koye anya hwe wo hwe mu no oyi ne baba ma ba kwa wo mfie nhyensia 6 years anu oyi no ene agya wo de no ana wo pe ba bi de ne fa no yes no akrai me ne konfo bi kura di nkomama malam no eche se me ba ikura no menya ne nan eni ni ti e de ba misika se puho misika sa nwia no dada akrai ya toto biscuit ni ade tofe ma no akrai di ni papa eche di wogi ni papa di na ni ade a eti papa ne ya yenkoja mu afom ni ade do de fa ewuramu kwan bi a eni o ma bibi so asa de wodon so akrai ni ti pay akrai ne da ho a wo ne nan cheko anya sam ketwa na enumu no na papa ni wie ya
wɔtwe sekan ɛna wɔde tetetete akora ɛnan ɛde gu nkyɛn ɛna wɔti ne ti no so no ɛde ka ho a wɔsesae na ɔto na ayi no ne kuntu nsini no ɛto baabi a wɔde ɛyɛ part no so ɛkɔhyɛ baabi a na agya wɔhwɛ sɛ ɛkwan bɛda mu na wɔde akɔkɔgye ne sika na wɔbɛbɛfili na wei na akora yi yɛhwehwɛ akora yi ayɛ hu no yabusa ne papa no koraa ka won yɛhwehwɛ akora no na wei na wobi yi wɔn asotie sɛ wɔn sɛ no ne papa ɛbɛsi twa mu wɔ ha ne ade ana posifoɔ frɛ papa no sɛ wobi kyɛ sɛ saa tam wei a yɛkasa akora yi wɔn no wobɛtwa mu wɔ ha na wo so kyɛ sɛ wokora wo nim baabi wɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛhwehwɛ no wɔsian munim Ghana posi dwuma no ɛnya asɛm ketewa gye so ɔmo anka sɛ wɔ mu bɛnya wɔde papa yi kɔkɔhyɛ ɛyɛ posifoɔ ɔmo kukum wɔ no wɔn dre no a wɔhwɛ ɛyɛ no kyɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɔka no kora wɔn ahwɛ a ne ho kyerɛ no do ɛna ɔka no kora bɔ kyɛ mu te sɛ deɛ makyɛ mu de akyerɛ mo na olidi aposifoɔ ɛma ɔmo kɔ sɛ saa part no ɛne ɛyɛ ne kuntu nsi ne beebi ɛda no na wɔn nso ɛde bɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ police station wɔn mu a meka sɛ papa yi ne ho akɔka adwa mu a aposifoɔ ɛhwɛ nsɛm no mu wɔn a wɔn ka ho ɛma ɛyɛ wodi sɛ adwuma no sɛ maalamo sɛ ɛyɛ ayi kɔnfo sɛ wɔn yɛ o wɔhwɛ wɔn nyinaa na wɔde wɔn aka ho na wɔde wɔn akɔkɔ gyina daka mu na sɛ wɔn kɔduru hɔ na sɛ ebusa wɔn kwan a ɛfa so wɔn yɛ saa sɛ mo wɔ ho kwan sɛ mo tumi gye obi nkwa ɛyɛ ne sɛ sika ntia na nea mo akyerɛ mu na sɛ wɔkɔ na sɛ ɛkyina wɔsɛ abɛbie mu a wohu akokɔ a wobɛfrɛ no alolo abusuafo yɛtoa so Katakyie 90.9 FM ansa de rose ɛfa me ho ɛfa wo ho ɛfa yɛ nyinaa yɛ ho ɛna no pɛ me ne me nua me na sɛ me ne me boss wɔden deni wodi yɛde ɛde brɛwe na yɛ tumrika giriri ewiase no Bible sɛ nsa nya adwuma no eni sɛ edidie enti obi yɛ adwuma wɔ sɛ kyɛ sɛ otimi ɛsa ho nkwa na yɛ dimrika tentente ɛkɔ dambai ɛwɔ oti region ne nyinaa ne sɛ ninyan sɛ akuafo ɔmo hɔ no ɔmo nsu na esu no ɔmo sinye so ketewa ne nyinaa ne sɛ ɔmo yɛ adwuma ma kyɛ sɛ aso aba mfaso aba so de ɛnya asɛm ketewa koraa nanso so ɔmo nya atɔfoɔ wohwɛ bayira egu hɔ no ma kyɛ sɛ bude Katakyie FM TV no so bayira egu hɔ no ma ɔmakotu eponan ɛte sɛ miti bɛɛ nsia ebi te sɛ mesrɛ bɛɛ mmiɛnsa yaka mu nanso so ɔmo deɛ de aguguɔ no ɔmo nya atɔfoɔ ma obi ama mɛtɔ te sɛ ɛnwansra ɔso paa na ɔmɔbɔ ne nyinaa ne sɛ ɔmo bi a ɔmo di hɔ no ɛda baako pɛ ɛna ɔmo di dwa wɔ daban hɔ na sɛ ɛda baako de twa mu hɔ nom a ka wɔn bɛnya kura sisa ɛsɛ de akɔ next market kura mpo na ayɛ asɛm eti ama ɛdɛdifoɔ no ɛde nsɛm bi abɛto aban ne ɛde abɛto dwafoɔ no bi sɛ no and then 11 to 12 no the tournament was at the tournament no the no more than my video no body na mo ye bibi fa dwa no twende edoda akopɔtɛ de ko 11 no ba ye nyina na egu na atɔfo na ni hɔ edwa no so ye one day da ba ko nte ndenya twom no mo antɔ ba na ye ho ba bi ye sade ba ye no be go bio timu force se mo be extend ye edwa na amaye so that better the 3 days 4 days at least ndem mo antɔ na ye de da foforo na ye de abeto dwa so mo hwe ba ye na egu hɔ no na ndem ko 11 to 12 no the tournament was abeto ma ye no nte ye no so mo antɔ na ndem sa na ba ye na nyina ye de na aka hɔ timu force na mo ye bibi ma ye why ne te sɛ aduane a apue wɔ dambae no ɛwɔ oti region anya asɛm ketewa bayerɛ nanso so ɛyɛ mayerɛ me producer sɛ ɛyɛ mayerɛ ɛnyɛ bayerɛ wode abra Katakyie FM TV nso mo nya atɔfoɔ na wonim kyɛ sɛ nwanwa ɔyɛ he dambae ɛda no mekɔɔ yɛ gyina meyɛ sɛ meduru yɛate bubu na mesɛ mempɛ bayerɛ bi mmra fie bayerɛ boɔden ɛnso so gu hɔ ɛna kɔhwɛ dambae na abu yi wei so bɛkɔ obi kɔ ɔbɛtumi akan bɛyɛ mmiɛnsa 10 cedis o what about Kala Baji? No, but I don't know. The same Pekka, Kofa be my tongue. I was a Pekka near Koda. Dambai. Never hit Tamale Chiwana. Many ever Tamalo. Dambai, AOT region. And you ever water. Sugar side. Aha. By it, and never I get to into the Katakyie FM TV. Say, almost a good out of war. Na nyameba papa yamfa we entwam na say YouTube no eso so first Facebook no so no kineben eso so e de yato so ho nyesa yeah ana yeah okay unim say you wo TikTok you wo Facebook you wo YouTube yes eti Facebook no e Katakyie 90.9 yes nyesa yes Katakyie 90.9
minim say FM so aha ampa 90.9 FM I know ne Katakyie TV Katakyie FM TV sa ti say YouTube die ni bi anti the other best YouTube no na wo de akọ Facebook wa link na mom TikTok for no ene ye Katakyie FM 90.9 yeah eto ko hono ma so do bring YouTube no ko Facebook enimu krata sa na efe enimu krata enimu krata Facebook enimu ngoma na enimu ngoma eto ko a obenya sa video si nyina e Katakyie FM TV ti say YouTube die na sine mo gabi mo empeka nko da mba mbra aka wuja na menchare nko na me ba me fa we twam ne nko fa we twam na Yesu kopo ho okopo ho na se manfo gu asew na mu gu ase na omaya mu nya bi ana okache nko fo se monfa mu anim ha ye na afro mo twea na ntwe enu bi na akwakosi wa Western Region fisher menfo bi ekọ prososo mo koyi na omo twea na mo na tete omo twe na tete omo twe na omo ko fish bi atese omo yi na anya fish ketwa sa fish ba na da ho yi fish ni na sa fish no tese anya san ketwa o awo yi fa no ewo Western Region azim ho epona no ho no ma omo twe na tete omo twe na omo ko yi fish we ya fe no marlin fish na sa marlin fish we wo de ko abroche se wo koton na so de ko amana ne se koton a tika na ewo mu no aya $5,000 ebi say $5,000 ebi say Ghana han mo ka say okoto the best friend is 31,000 Ghana cedis what the fish no and the tuna the price yes what the video ba ko no hono ma dollars I say $5,000 ebeji ana what the Ghana han na say okoto na the FM TV so okoto pounds ni na the Ghana 31,000 Ghana cedis eba say eba ya no I first for fathers for almost there be almost there do nkoton omo de be ofufu I say omo twa enam no ha o say enam fish no mo fish na so mo dwan so me be mi no asem yensa omo no so pa she omo so be yankwan when na ye de tuna e de bre ma ye we no enti sa na mo de ko abrochi a sika de bebre fie gya nyina du na Fisherman for more Western Region, there was some of the yeah, cut on Quania, Benkwan, you see what I'm saying? My boss one day. No more. I do the bracket at Chief, Ubunamano, I am a humble. Praco. And now the kettle prize. Now, I say, what made you more than 50 years old? Wait to me. What's my crackasino? Wait to me. Ghana the big grandpa say 1.5 million Ghana cedis. Etimi sir. Okay, can now a fish ni na bo me etimi do 1.5 million Ghana cedis. Okay, come abuja. Na say we ni ade a asi wo Western Region. Enti efa me ho a ye boabo no e na no pay ni e ba be so mo amansan de rusu Katakyie 90.9 FM. Me dey wodi e me nua ana your producer emre ni ntima me nchia na me de me nkɔ ma wo sɛ NCC fo no acha se twetwe ɔmo kɔn me nua baba ko wɔsan so me swim stress opamentade ye friend na media wɔ wade wɔ ɛyɛ enyinam so kukubu so ɔne okunu ɛyɛ Sadik Idi nyame ya adoma akwasi de we ya no pa no kono kɔpem ɛyɛ dumienu ɛnya asɛm keto me srado fo sɛ ɔmo baba ɛbɛgyae na me sɛ nyankopɔn ni hira ɛde ma ɛyɛ saa wafo no sɛ nyankopɔn nyɛ ɔmo kɛse na ɔma ɔmo da ɛso nyina emra mu ɛne ade na ne krokra no onua baba ko ye frɛ no obapa tena ɛne ɛyɛ na woda na nyame ya adoma anyam so number 2 kwasiada ɛna odi saa na woda na nwumre ya ɛsɛ me so me kɔ hɔ no na me kɔ hosi program no ɛma na nya asɛm ketwa eti no obapa tena ba bia wo bia no me ma happy birthday nyame ɔnya ɔkɛse ɔma ɔda ɛso nyina emra mu na ɔma ɔtamfo animu enwu asin kitagene obegye me ma woda papa ya eno so efri Katakyie 90.9 FM nyame ba bra media kogu ene me da se Katakyie 90.9 FM na waso gusu awutie no anopay eno bibia ba ye fine anopay ntie sa de ene me so menye birthday we emfa emfri ho anopay menye birthday we emfa emfri ho anopay na nana abna frimpoma Nana Abna Frimpoma ene eye o birthday nti
menya na saa ne de tomu a na kyese bibia so aye fine minua Ken Eben so ade ato YouTube no so ade ama menti mekai na wo kohwe mekai na wo kohwe na wo subscribe na wo share Nana Abna Frimpoma and the your birthday. Happy birthday to you. Nana Abna Frimpoma. Enti nyamin shira pa na team ni nyina I wish you happy birthday pa. Enti kinebende na to YouTube ne so. My come enti na wo tie na wo hwe na wo share na wo subscribe. Nana Abna Frimpoma. Happy birthday to you. Nyamin shira na bibia so entimi enye boko emfa ema wo hono mawie ne saa no na ne NCC eso Asia na ene mia nkasa mia menua ba ka mia be kasa mia made na hwa na Mr. Mensa ne manya eso ye boko enti Mrs. Caroline and Caroline. Udina den wabo. Hey, Madam Pacha wabo. Any of them good. Hey, Madam. The school you went. Hey, ni banye. Bizaiba? I think my even weird disclaimer. You didn't come on, so maybe I come on. Oh, yeah, but you, anyway, it is all besides the school, you're here at Bono Caroline, and the end of Caroline. But I want to say to you, Any of them good. School here. Because or the condition I told you, I told me. I said, wait here. What's in Uncle Carol? That's the show. What's that in for room? Hey, okay, near my fa Caroline. I don't remember to me in your school, Papa. Oh, yes. Okay. Good morning. Good morning, Yamiba. Bibia Wokoni. Chris and Adaruma, Bibia Woko, now say. Yamia Daruma, yes, I don't pay money at Juma. Ebedas. That's now, any doctor you and Casano painty. Is your science of a mama award? Award meeting once. Now, was anyone how and come once to see I didn't have a come once. Second, Meji, I'm the lecturer. I don't know. What are my invitation? And I was why invited. I need to just stage in so no yes. In German background. Yeah, but what you know more. Okay. Right, I was your Mr. Emmanuel Oredu. Mr. Oredu Emmanuel. Also, I am a lecturer church Ramadan Kakranti. I say, okay, Mr. Let us say, you can't say last name, Nana. Yes, sir. Mr. Is it becomes official. Yes. And it is about Mrs. Mensa. Okay. About Mrs. Carolina. There be. Yes. So it becomes what's it? More from Mr. Eric. And in the battle from Mr. Odru. Okay. And Dikin Odru. Okay. So say Eric there, then it becomes informal. Okay. And they're going to say, Nikki. Yes. Brian, no Brian. Hey, we don't know pay. I bet you school cry. And then hey, as a way, as a memo. Any part to me, right, boss. Last week, you know, na fe yen hwe yanim ye betimi anya be 20 minutes be baby. What are room? And here recap na fe yen ko yanim na me gidi say chapter 2 of the constitution no. E bia betimi akele. Yes. Okay, ni recap last week na yen hwe. Na juma de nyina e bota yen sen. Ye bota yen say senia akonya Katakyie e de amaya no pa bia no. Ye bota yen say ye wo amamo hyehyɛ adi bo man na amamo hyehyɛ no ade edi mu ntintimai pa ɛyɛ yamamra constitution no. Okay. And then atiefo wo follow ye engagement nyina no bɛka ya ɛna no bɛ na ɔtwe mienu ana miensa atwa mu no Mrs. Mensa ɛka bibi sɛ unim ra no a
enchesa ofuma ya do ho ebechew ignorance of the law is not an excuse okay enunti ye adehyeman ma brofum ya kan say citizens de na o say hu ya mamra constitution no a eno na ebo ya kabima minka bi ene ya mamuo nhise nyina akidom enunti e botan ne say anopa no pa bia ye bebie ye constitution no na say article ba kupo ene betumi a chechire mama timamfo no ate ase ye na afi obi ahu say say constitution no we ni ne wo mu a ebeboa ye pa ye minim say ekwa anim mra no bra no say issue sufro bi e wo ho a say ye di wura mu bia so die wo mu obi a de wo mu obi a de wo okay and insanity and ye tell we recap last week in Tentament Niger yenko na ya ka 15 na sa ai omi ka say if simanum kra ye de esombo an pa yes yamamra constitution ase okay na last 2 weeks no ye bon content ko share chapter 1 na ne ka ko si ane say chapter 1 no hwe atifi asem no say the constitution yeah eninti echeche ma ehu say constitution no ho no ka ono ankasa ne ho asem eninti ho no ehu say chapter 1 no ye wo articles miensa pe ene wo chapter 1 no ase ne di nkan the supremacy of the constitution eche say constitution no enani emre wo oman mu nyina no ne emre epani enti emre bia na nhye bia ne constitution no ebo abura no brofum ya kan say nalan boy na chese egitum a enye yie enti ye chirechire mu yie pa ma atifo enya ntiase pa yie nye toso mienu aye article 2 aye the same chapter no enforcement of the constitution okay enti ho no so chirechire ma ye hu say enipa bia osusu se ana obebo ne trimu se amamrai obetu agu no ana onfamu de ni kan onfamu nhise ye adwuma no eye bone ye kan say high crime emra no si abcd na do we wadwen say wo be ye nia eni saa nhise no babra high crime na emomo bi ebo ne trimu po so obetu mra na agu so obetu say de mampani mahamatiso ye betu emampani agua enipa no committee de kan say high treason okay yemra so pa wo mayimu a so asotwe ani owuo okay say ye hye ahoma na yakun eni ntie ho no so ye kan ema ye hu sania etie na nia etwato defense of the constitution asudie da ho ma timamufo nyina adehyeman ma say ye bebo constitution no ho ban enu nti ye kyerkyere mu ma ye hu say enyamfumso ana anya bone se enipakuo bi ana menu mienu se etimamu foi ye be ya adwen se ye tese enipakuo bi akohye baabi obi hyenkrofo bi kutu pase ye nkotu constitution ana ye ntu ye kabama minka bi asengu a ye bo ehon saa eban no enyamfumso na embo se ye ne saa na se asotwe bi ba mayen a the constitution no kan se saa asotwe no ye nye entum eni ntinipa bi obe na adwen se obebo constitution no hu ban bia no onyamfumso na empo asade se ebra enipa bi abo mo etimpo se ombetu constitution na go no ye hwe se ebobo constitution no ho ban na fe ye de asiwo na sane ye kan ye no ejina ho e mayen ne na abrofum se de eta kan se posterity da chinchiri manyina enso amamra constitution e fa wo mo ho eni ntisa na etie e wo ho chapter 1 ntofabo na yabo no okay right and the top of bonnet you in the chapter 2 no Guadaroma and yen chapter 2 no na yen constitution and you breaking it down chapter by chapter yes chapter 2 and I yen ni eti yen shase na yen chapter 2 no so can efa de ho chapter 2 no so se say yen nyina nim se ya constitution no yeah e ho nsem am nim se obi a wo akwanya se either say hard copy na ko ene Google Play a obenya bia download ya nim se nyina ye hu ni e wo chapter 1 no constitution no emu okwa chapter 2 a constitution ye ma nipa na ye ma oman eni chapter 2 no kiremu oman a constitution no fa ye ho eni nti atifi asem no say territories of Ghana okay constitution no sani a ye intro na ye kan say ye ma Ghana de chiman ba eni nti free ha na uko oman foforo so untimi ko kanse me krom de say da bi okay and into within the territories of Ghana and into Ghana yes eno ho asem na eka na me bono tofa chapter 2 no nso e wo articles mienu okay
articles mienu. Okay. Ni edin kan heading na nkasa territories of Ghana no. Esan repeating who obi article article 4 say obi odi achi bia na hu say article 1 2 3 yadu ne to so 9 yeah territories of Ghana and the to sunum no enso ye the creation alteration and merger of regions eniti ye hu ya share so say oman na ye hu say bibia e within your territories no sa emra yi ediso no afi emra no esa ye nhye say ekwan be ne be fa so a ye mantam ahodo no ye be chichem okay so on say constitution ni ba ne o mantam du yeah ene ye nya du nsia ekwan be so na san hye no ye betimi edi aye adwuma ho ko ba say ehia say bia region ba ko na bienu bi enkambo mu a enhye ben ene da ho eninti chapter 2 no nso ye territories of Ghana no say ena ne tofa bo no etientim say ye domu asuko a yeah ye betimi anya tiase ba ko na bienu bi ewo na ye nkoyeni all right me ba say ya fa me nkroma amreso say de na tie buzi amreso sa na tie pepere tie timi kwaje togo dia me bi enti amamra no ba ebe ye amamra no ense bi ana ho say bi a ye twafa bi ama ekuo bi ana say ye koprepre bi aka ho ye kan sa afi ai say de kuku hie no oboko na bi obi atu flower no de akosi ba before da bi nya constitution no e kan ne kaka ho bi oni say sani ye nyina nim say sani medical aka no ye kamera hye badwefo a omu gira ho mamenu mienu a ye to abayi wo mo no eninti amamra no ma omu tumi se omu tenase a omu nso enye nhyehyeye na afi omu mfa tintim yahye so nyina eninti sa obaka ya enche ye kra ne kodivu afo nya twema mentwe kakra bi okay ene ye nsuo no so no ha o offshore nsuo no so enya asase so kra enso enam sa nhyehyeye ya na ye de ni da ho pefe ni nti no asem no ko ekopie ewiase emra batan ku no omu hwie omu so Ghana mu dibem ba bia mu tu mu fango no enye ko divu afọ de ase ne omu kan every say ya ye nhyehyeye akyerɛkyerɛ mu sɛ ugina ebia ehye no so do ani hwɛ ebia toye famu a ukọ this miles a Ghana dia okay ko divu anso mu ne modie eni ntia nkoba sɛ empo ensuo so no sɛ ukoyi fisha o ba bia udu a ese o ka apofo nde no ukodu ha wodu togo for territory so every say wo ade ede eye sanchere de meja nyina ntia no so ehomra parliament apase ewo eho nia etoso mienu a eno so emu dopa ye ne di nkan ne de se de maka ne tietie ya hye so aha ni togo ne bo hye aha ni kodivu ne bo hye anafo eye nsu atifi fam so ye ne Burkina Faso ene bo hye ehye no obia ni bebia ne de da eninti ensese obia tra obia de eno de emu eda pepepepe ne etoso mienu creation alteration and merger of region it was anya no regions wanya no baako okay if you say once and one ma regions do with me create that is kakra no ye pe kra ye ti ya chasante region mu e ya no ehia pa entintia constitution no e ka ne say mampani e wo ho akwanya se obefa nhyehyeye kwan so ai ne saa mamra constitution e kopepepe so na ne edi nkan yate mantam foforo creation of new region ne etoso mienu sane medi kan ye no ebia mantam bi wo ha ba bia kodie no bi kura na region foforo bi edia be wuram ana say ayekese edinti ese twa kakra de koka region foforo bi de that is alteration of the boundaries of a region okay eno nso ewo ho ne etoso miensa eye say nhyehyeye a ebuama ebi a region mienu me nkoka say ebi a region ketwa aha ebeduma ba say nhyehyeye bi nti ebeduma ba say ebi Ashanti region kra na ebedu ebi say ne ahafo ebi enkamo mu nya no one region okay see ade ase kane no ne wo upper region upper region no was upper region okay and they go say we move ofri upper east echo upper west here boga ne wa and na ehunko hia ne echemu ne nya upper east and upper west sabi and ye ka Bono half when they half free. Can you imagine? Free Sankore. Yes. Now Besina ko Kwame Danso ana Katakyie mo ana ye jikwano so. Yes.
na ho nyina se bona hafwa yes imagine agro just over 5 centi yes over drive krana over 8 hours yes last year minya konya ema yeko debiso okay nti free debiso na yesako takrade e wona mi say eyi ye region baako ye ka mu region baako kan region baako ye tika mu yenye sebe trotro ye ti ye ka mu you can say for wheel driver wa krana wo chiro yesimu 6:30 ye kodu takrade no na 8 abo wow I'm telling you me say na say entu kan na ye region baako chese so bi free debiso abatakrade abedi djuma can you imagine the stress enipa no bekom eni nti nioma bi saa na ye hwe na afi ye de achecheche yen manto ahodo no na ekwan be ne fa so acheche mantom no nia edi nkan ene se nipakuo bi ewo se no se yen fa ne mantam bi mu no yeah esusu se oh sade medical abo e bia western north ye ne ye capital na muwa enipa e wa ha doso e bia bi senti yesusu se yenyaye mantam aye pa ombetimi atro e dia koma mampani e ye petition ene ni nia edi nkan it is a petition no kwa mampani betimi agina so na afi wode ate bibia e kan se commission of inquiry na commission of inquiry no ahwehwe mahu se de enkrofo yi kan yampa no kre se omo wo hawo e wo sene omantam na bia ye kese kan na bia nesua ene nipa na doso ene nti e wo se echemu e ma e per region foforo omo na atwa koma mampani se ompese at least omunya region na eboa o aye mantam na eboa o afa ni amamra no e kan se e wo se nipa eto aba e wo sa mposo ane so no yeche emududu no emu fa 50% etiminya akonya ekoto saa aba no bi eninti yamba se nipa 100 ene wo sa biaye ho a e wo se omo anko kotokra emu 50 50% ekokoto saa 50 no ni amamra no e kan se e wo se omo mbeka se ani ye pese ye de ye ho se mantam no anya kra no e wo se ye 80% eninti njije mu no enipa e was etu aba ye registered voters within the territory na e pese ye create new region no omo koto aba na ye say ye ohamu nchemu adionum e 50% sa 50% no koto aba na e was anya kura no emu adiowotwe ohamu nchemu adiowotwe 80% e ka say epeneso ye peneso say ye create new region e ma yen okay eni ye bra ye create new region say emerge two regions a yemfa say e bia say the medical dey example na bia Ashanti ene bro ne ye be kan bomu a e ho no say any constitution no man say different okay ne wo kan say enipa eto aba no e wo say anya kra no emu 60% e ho the constitution kan clear e say 60% e koto ka say ane ye pene so enti ne e say yes say yenka two regions mbo je omo region A ni omo region B na beto ebeto okay. Now mummy no nyina no ebia e manza Ashanti region e voters here ebia 1000 region fufu ne ko kabo voters here ebia 500 we ne 1000 e say 60% e koto kase omo pe we ni 500 e say 60% and nya ni mienu ne kabo mu a so population here different okay yeah and we population here different yeah and it invariably no kan nyina akrabo ma still no strike ya bunya 60% e say 60% timi koto no omo kase ampa ye pese ye kan ye bom de enti a se de obisa ye no e wo se eye ahafo ne hafo nyina ne se e bia na hafo doso se de ye kan e bia wo Ashanti doso na e bia se ne ahafo ye say e de ahafo doso na Ashanti for no 60 no they can easily get the 60 because on pese omo dominate ahafo e de ahafo no anya ne 60 no kra we de no kwa koshim yeah enti ni constitution kan e say 60% okay eto na omo gitum say ani omo penese say yen create yen merge constitution regions no mantam ahodo no ansana yetumi amerge ebi enomom de fi say yamamu ehase yen hu bi fi kwa menkroma penso efi say nipa na edoso nti bra no say dem di kankan no ehase no na ye upper region ena na yenya upper east upper west ena na nsanya oro akufuado penso so yenya nsia northern region yechemu yenya savannah north east ena the normal northern region yenim no ena afi bunu enso yebenya bunu ahafo ena afi bunu east ena western north and then
enti enim ne we yanim de right nanso saa na nhye no etie pepe and na de na enche ye di si ano no nti ye wrapping up na ye mfa ensi why na ye mfa ensi madam Karu Yes. Dear, and ye suani chapter 2 year, ye rami, ye who your borders in the kaka humbia, and then also back a chatto. What banner the SO can be? Next week, we are no crowd the best starting. I mean, I'm share with you. You. Then a director, the Kayakan. Yes. Then you bet you to me say, we, you say to me now, regions. Now, I share some before it comes into existence. That is say, what's now, that's 60%. I think Ajiatu. Okay. Say we in your peninsula and Sana. It me, Achiche. Okay. Manai. Kakra de beka hono no. Eno ani. O da bi me pese me se bia eno ano na. Ah, okay, well. Didn't I'm getting it and I'm a third person to meet him baby. Already. On what to do? Why are you say you want to be I am Mantam, men in the Bashasi. But I know I said, you may 10 minutes there. I'm the mic. Yeah, the mic in the commander boy too. I don't know. We say, my dear, yeah, Pompoy, Wadaroma. And indeed, Wadaroma, Sanya, Yatrimuno. Amamrano, I was Zayama, Sanya Oka, and be for my home. Sanya no hair, and Ubegas and Yashias, so glad, whom be here. Echoes say, or how